we bring all together friends and my kids. I will see them, so everything will be okay very, very soon. This is my prediction. Let it be. Din hija t-tama ta' Noa Kremenchutski, Ukrena, ta' 3 tfal li ħarbet lejn il-Greċja filwaqt li ulieda jinsabu siguri f'pajjiż ieħor. It-tama tagħha hi li fi ftit ġimgħat tkun tista' tmur lura f'dara fi Kiev ma' ulieda mal-ħbib tagħha fil-ħajja li kellha qabel it-23 ta' frar li għadda. Noa hija imprenditriċi ta' suċċess b'katina ta' ħwienet ta' żbuħija illum tilfet kważi kollox. Il-ġenituri tagħha u ħafna ħbieb għadhom Kiev, waħda minnhom inqatlet kiesa u biret mit-truppi ta' Putin. L-aggressjoni tal-Kremlin ħolqot firda bejn żewġ popli ġirien. Sa ftit tal-ġimgħat ilu Noa bħal ħafna Ukreni kienet titkellem Russu biss. Illum l-affarijiet inbidlu ferm. So we are Ukrainians, we are not Russians, and we will not be a part of Russia anymore. I can tell you from all the Ukraine, we are not Russians, and this is unbearable for us. Noa faħret ferm il-mod kif il-President Ukren irnexxielu jaqqat nazzjonu jmexxi sa issa, stqarret magħna li ma kienitx ivvutata l Zelensky imma sostiniet li qed jagħmel biċċa xogħol brillanti. Tlabna lil Noa tgħaddi messaġġ lin-nisa li għadhom f'pajjiżha. Iqaltilna li n-nisa huma b'saħħithom ferm u rrakkontatilna dwar mara li ġildet dron Russu b'vażett tal-basal. Dan kien il-messaġġ tagħha. Just love and peace. This is the most important things ever. Kristina Majra, għal Net News.